پرنسیپا نوزدمین لوی دنیای شهیده بکن جبو که ام به داخازا خوده بمشن. دوی ام پشداری پیک آنینا سینیوری مزن هاتن مسیح اوه و دنیای ببن. مج خواندنا مزگینیا به تایبەتی مزگینیا لوقا دید که گازی کرنا عیسی ج شاگردان را و خوینن تایبەتی بو. نمازا دست پیک آنینا پیمانا مزن دما کوه گود هرن و همو ملتین بکن شاگرد اما ببینن کو عیسی جبود کو هوجداری وی بکسین دن هیا کو الیکاریه بکن تشتکی دمزگینی لوقا ده لبر مایه جبو چند کسین کارکی دم کرد مزگینی لوقا ده یک و دو شاندن یندن پشتی ویا که خدان هفت کسیندن جی تایبەتی کرن و او دو لبر روی خاص شاندی هر باجار و جه و او بهاتا و جوان را گود درن پر لی دکارن هنکی جبر ویا که ج خدان بگرن دونرکار کار خا دمشه جدونی خارا به آیتا یک را دبیجه و پشتی وی و اف بردوامیا چیروکا ریبریا وان لأورشلیمیه خدان هفت کس تایبەتی کرن او شاندن هر باجاره کو او بچویا پشتی خواندنا تایبەتی یا شاگردان را پشتی کو وی دو کس لپی خواهشت و دیار کو هوجداری و بمروفاندن این ده استا جدا دا هیا جبر ویا که وی گازی هفت کسان کر پروره که دا وان و جوارا گود دیکال پره لی کدکار هندکن جبر ویا که ج خدان دورن داخازی کو کارکرین دوران بشن بلکه نبستا وی او بو کو 12 شاگردین دما گود کار هندکن و کار پر به تنه سر خا نکارن بکن و هولدا هفت بشن سر مسیونر که کرد هفته خاندکار در کتن دروا و وگریان و انجام عجیب بون او به کفخاشی وگریان و جئی سارا گوتن ابلیس جناوه تا تسلیمه دبه ویا که ده آیاتا 23 دا عیسی شاگردن دنیار کر مزگینی لوقا 10 و 23-24 دلسوز کرنا شاگردان وی به تایبەتی به شاگردان را جویا و گود گازی بوان چاوین کو هون چه دبینن هون دبینن و ندیتن و تشتین کو هون دبهیسن و نبهیسن جی ببهیسن عیسی به شاگردان را تن ما و جوان را گود خوزی بوان چاوین کوی دبینن و دبینن و خواندنا شاگردان تایبەتی بو وان دکار بو تشتین کو کسی ندیت بو ببینن چمکی از ورا دبیجم گلک پیغمبر و پادشاهیان دخواستن تشتین کو هون دبینن ببینن لی ندیتن و جبو کو هون تشتین کو هون دبهیسن ببهیسن لی وان نبهیست بانگاوان تایبەتی بو و جبلی وی هوجداری دورن ایندن هبو کو بخبتن جبر کو وی شاگردان ج سمیریان دپاراست زیوی جبو بلی ما شاگرد و دولمت کرنه وان و خاندکارن تایبەتی ج هفتاین را دیتن و اگر یک ما بره پرسک جبو هزر او برسیفدایی وکر آواین کو همی باورمند لبر داری همی دکارن بشداری پیک آنینا کمیسیون مازن ببن بسوزا هسکرینه و یکیبونا لش مسیح دا دست پیک بکن چنا پیش تگه هنه کو ما همویان دناف استاندیه که نفیسکی ده هاوینا بشا یکم و هبون تواتای مدا هونه ما نماسیونا ما ام چاوا دبیجن و چاوا به هفرا مجول دبن
ئیسا û şandiyan ji curaya jorîn derketin û cihûyên ixayotî ne bi wan re bû û ew çû gelê kandorê ku bikevin baxê çemesonê û îsa bi îş dû kir. Gava ew diçûn wî ji wan re got: Mizgîniya Yuhanna 17-12 hebû û ez ne tenê ji bo wan dixwazim dikim, lê ji bo yên ku bi gotinên xwe baweriyê bi min tînin jî. Da ku ew hebûn bikin yek, çawa ku tu bav û bi min re ez bi te re me. Da ku ew jî bi min re bibin yek. Da ku dunya bawer bike ku te ez şandime. û ez ne tenê van kesan dipirsim, ev mirov çend salî ne? 11 şagirtên ku bi wî re hebûn. Di heman demê de ji bo yên ku bi gotina wan kî bi bawerî dikin. Em hemû ne. Me çawa bawerî bi Îsa Mesîh anî û me ew nas kir. Bi sêya şadiyên ku dest bi pêkanîna komîsyona mezin kirin. Îsa bi sed salan ji bo xristiyan dua kir ku hemû bibin yek. Çawa ku tu bav bi min re yî û ez bi te re me. Da ku ew jî bi min re bibin yek. Çima? Bila xwe bidin peywera wî û sedema heftenê wî, da ku dunya bawer bike ku tu ez şandime. Em hemî di nav banga pêkanîna komîsyona mezin de ne. Di namaya xwe ya di civaka me de dest pê kir. Da di nav wan de derên peyama nû yên ku ji hêla mirovan wekî Korneyas, Eflîmos, Lîda, Zêdana, Filîp û şahîdenê din ên civatên wan ê hemî vê hatine damezrandin ve hewlîne wan ji ber hezkirin û yekîtiya xwe ya di civînê de Îsa danasîn dikin. Stratiya duyemîn. Çûn. Yek Bitros 3:5 çûye lê di dilê xwe de xudan Xwedê pîroz bikin. Her gava amade bin ku persîvê bidin her kesên ku ji we re dipirse sedema hêviyê ku di we de ye, bi nemirî û netirs. Di peywereke orqelî de taybet de weke perwerên qesedî û qesedên ku ji aliyê Xwedê ve hatine hilbijartin. û dema ku em ji malê Xwedê derdikevin û diçûn, karê xwe dikarin an cihekî din şineke heye. Bi gotinên Petros lê di dilê xwe de xudan Xwedê pîroz bikin. Her gava amade bikin ku nêrin û tirs bersîvê bidin her kesên ku sedeman hêviya ku di we de ye bipirse. Em weke bawermendan ji ber dijwariyeke ku mirov diperse. Çima? Hûn çi dikin? Stariya sêyemîn, şandin û mînak ayeta ye. Karên şandiyan. 13 şandî û li Antakyayê di derê de pêxember û mamoste hebûn. Barnabas, Sîmon û ku jê re ne jî digotin. Li Sîyon, Kurayê û Maniyayê yê bi herdûrî caresî re hatibû mezinkirin. Sawl û dema ku ew ji xudan re xem dikirin û rojên digirtin, Ruhê Pîroz got: Barnabas ji min re veqetînin. Şawl jî ji bo karê min gazî wan kir. Paşê rojên din dua kirin, destên xwe danîn ser wan û ew şandin. Ev mînakeke şandî ye. Lê banga mîna banga 12 şagirtan bû. Bangek taybetî û veqetîna bi Ruhê Pîroz bû. û Paulos bû şahîdiya mezin milletan û Barnabas alîkar wî bû û Marqos di vê rewayetiyê misyoneriyê de demeke bi wan re bû. Pêvajoya şandinê.
دمینکا پرتوکا کار شاندیان دا پر زلاله و اف ایرو جبو مروفان کو هیس دکن و خدان ربری وان دکه و بچن دروای جهنگی ان جهن کو دمزگینیا جوسا مسیح بدن بهیستن و او هوجای پشگیری میا و جور و آستانگی جرمینه دانه تا برنابوس دماکو او ده گرتیگه دابو لسر دایینا دایین جه فیلیپیان را نفیسی و گوت فیلیپی 4 15 و 16 و هون جه دزانن فیلیپونو کو ده دستپیکا مزگینیه دا دماکو اج مکتومنیا درکتم نه دری یکیتیا و هبستا دنیه و ستاندنا دا جبر و بمرة هفبار بچو چمکی تجی سالنکی جبو هوجداریا من جارکه و دو جار جبو من شاهید نکو از دیاریکه بخازم لی جبو کو از فهم بخازم کو و زیده ببه هسپه تا و چه جپولوس را شاند او دکاره بره خارن و جل و برگ به و بگوتنین دو بشان نه او کو ده دیاریه که دو خازن لیب جبو هسپاوی فیکیه پر زیده دو خازن اف نفیس مدکه کو سیستمه که هربستکرین خوده یا جه بهشتا خیاطه بکن جبر کو پولوس میناکه که ده میناکه که حس کرندره ده بکارتینه پردایه ارگوریکه و از دبیجم کو دنیای که کو جهیلا کسک و هاتی داین ده ل هسپا بانکا وی وره هسباندن و اگر ام جدل و جخدان جه خدمت بکن چه هندک به و چه پر به خوده وی ل ازمانان حسیب وی بکه و به تکسی نکاره خزای وان دیاریا وکه وی فهم بکه جبرکو او زانه درا بر موده به ریا ماموستیا که دبستانا یکشمی باوری به مسیح آنی موده چکر خدمتا متابا یکشمی دامازراند و دست به مزگینیا جمروفان را کر به وکازی نافدار و به سالا 1886 دا به نسل شوي اسلتوی توبالیه مودا آوا کر و دناف گلک پیمان باران دا تیگوتن کو او ده هنجوان را ل استیلوی انتیکیا د مودا خدان ورن ام لهمی مروفین کو بسیاوان باوری و بمسیح آنینا و کاربارین رویای کو عیسی لوی ماموستای دبستانه کو مودی برب مسیح و بریه بفکرن افتشتک کو جبو هر هوربندین را در باز دبه ام جبو وان خلاطان جی خدان را خدمت نکن لی خدان در روژه که دلسوزی مدا خلاط بکه جبر کو ام بشک جیین دچون و خدمت دکن خوده هر تشتی لگوری نیتا دل ما بحث دکه و اف جفکر و تگهشتنا ما و دگرد ستارتیا پاشن دعاء دوی ام همی دعاء بکن پولوس جه کولوسیان را پیمانا کولوسی 4 دعاء کر را گود ده دعاء دا باورمند بکن دوی دا شکر بکن جبو ما جدعاء بکن داکو خدان دیاریا آخافتنه جبر وکه داکو ام تنی مسیح کو جبو وی از جی گریدایی مم داکو از ویا که وکی کو دوی از بیوین اشکاره بکم پولوس جه کولوسیان خواست کو جبو وی دعاء بکن چما بلا خدان دریا که جمرة وکه و ام بپیون داکو ام صار مسیح بپیون
و از جو پی وی گریدایی ما تاکو از وی وکی کو دوی از بپیوم اشکره بکم گر هوجه پولس به دعا بو و ام هوجنه کو باشه پرنسیپا کو ام جه تواهی جوو که انجیل یاد مزگینی لوقا دا دبینن اون جبو کو ام دا خازا خوده دا بمشن دوی ام پاشداری گوهندارا مسیونری مزن آ مسیح هاتبا و دنیای ببن